ام بعثا ججنا گاغان و سالانوک لورا نرخین جواکی کودین جیانا نتوی کی پکتینه دوی واری ده هیمانین هری گرینگ اون او زمان دیروگ ارنیگاری گفنوشوپی عدد باوری و جبر ویه که رحین ادنیکی ین تواهینه او نرخین که هر ملتک دیروگا خودی پیروزباهی جشن شاهی و ریتوالین دن این که دیجیانا جواکی ده تین خویا کرن هنه بطایبتی جی نرخین چاندی ین که کردین علوی حول ددن به هرگولی زندی بهیلن هجایی و کلین و لکلینینه علویتی و بطایبتی جی باوری ریا حق ریخستنک جواکی یا آریانیه که ج سردما نولتیکی وطه ج آلیه جواکا چاندنیه و حاتی آفراندن و لسر اکسنک مروف خوزایه حاتی پیشخستن بوین بابسته کردین علوی همو ججنین خواه ین اولی بزمانین خواه یه زکماکی پیشخستن یک جوان جی ججنا گاغانه بله هر چقاس ایرو پرانیا وان ججن و روژن تایبت جبیر بو بنجی خزر نوروز و ین هیجی دجین هنه وکی دنجی نرخین چاندی ین کو جواکا بچاندنی را مجول و حتی ایرو پیروزیا خواه پاراستیه گاغان و هفتمالن دورده امی حول بدن کو درباره گاغان ده هن آگایان پارو بکن بله گرینگیا گاغان چیه؟ چاوا پیشکتیه امی ویه که دوی برنامه خوده و بیجن گاغان دی 21 کانون ده دست پیدکه شوا کو 21 کانون به 22 کانون و گرید ده شوا هری دریش آسالیه ده همان دمه ده جوه شویره شوا یلدا شفچله جی تیگوتن بطایبتی شوا یلدای جی ججنا هری کفنار آکردانه و خودی جه که گرینگه کو وکی شفچله شوا مهر آنجی شف مهر شوا روجوگره شوا روناهیه شوا زاینا تاف و روناهیه شوا میترای جی تیزانین اف شف دست پیکا سالا نویه به وی شوه سالک به داوید به و سالک نو دست پیدکه بله اف ججنا کفنشوب آگاغان بناوی جودا جی تیزانین بناوی آشما گاغان مها گاغان کال گاغان جی تیناس کرن görüntü ayarladınız, görüntü hazırladınız. Dibawari araya haq de ku xeleka dawî a çanda aryan ku li Mezopotamya jorîn pêş ketiye hêjî gelek nirxên kevnar ên divê cejnê de bi hev girêdayîne nîşaneya wê yekê ku dîroka gelê Kurd çi qasî kûr e. Ev baweriye nirxên etnîkî yên wiha rêya heq hêmanên herî bingehîn ên ku baweriyê ji ol و باورiyên din cuda dikin. Belê koka peyva gaxan ji kutê em hinekî vê jî vebêjin. Li gorî etîmolojiya gelerî peyv xwedî gelek wate û pênaseyan e. Koka wan hemû pênaseyan ga ye. Gaxan tê wateya stûyê ga an jî quloçê ga. Di baweriyên kevnar ên Mezopotamyayê de tê gotin ku dinya li ser stûyê ga an jî quloçê ga ye. Di 21 kanunê de gah dilerize ango xwe dihejîne dinya jî ji tarîtiyê derbasî ronahiyê dibe ev jî tevgereke demsalî gah dîsa di dîroka kevnar de yek ji girîngtirîn remza ezman e koka peyva gaxan ango gah bi maneya boxe yanî ga ye û paşkira wê xan lêkereke ku rengdêrekê dide navdêrê Gayê ku tê texmîn kirin bi qasî 4500 sal berê hatî kedî kirin di cotkariyê de risteke serekelîstiye. Ji ber vê yekê cejna gaxan wekî rêzgirtineke ji bo gayê ku di dawiya demsala rakirina hilberîn û bermahiyan de ku zivistan tê û diçe bêhnvedanê. Lewre di nava civaka Mezopotamyayê de ga gelekî giring e. Ga di heman demê de di baweriya Elewiyên Dêrsimê de ji bo cotkariyê sewalekî gelekî giring û bi nirx e. Bi taybetî dema bihar tê bal û eleqeyeke mezin dibîne. Bi duayan tê xemilandin û tê têrkirin.
li Mezopotamya jorîn yekem xebatên çandiniyê yên ku li Zagrosan hatin kirin bigabûn. Bi vê münasebetê Sumeriyên ku li Mezopotamya jorîn li kevndava Farsê bicih bûne, ji vê civaka çandiniyê ya li Zagrosan re dibêje ar, arî, aryan. Ji xeynî remza ga ji demên kevnar de ga yek ji sewalên herî bi qîmet ê civaka çandiniyê ye. Di navbera cotkar û zeviya wî de yekan e navbênkar e. Mînak di baweriya Zerduştî de pir pîroz e. Zerduşt ew cotkar bi qenciyê re wekhev dibîne. Li gorî wî qencî xezîneya herî bi qîmet a cotkaran e. Ew diyar dike ku oldariya rastîn tê wateya hilberînê. Yekan e navgîna hilberînê ya wê demê ew berhema ku ji zeviya bi ga dihat çandin û ew hilberîn bû ku bi saya ga pêk dihat. Belê rûtuyelên gaxan ên civakî çi ne? Em hinekî jî li ser vê rawestin. Di heman demê de gaxan ku ji bo Mîtra yanî xwedayê ronahiyê wekî cejnekê jî tê dîtin. Di hefteya dawî ya meha kanûnê ango 21 kanûnê de sê rojan rojî tê girtin. Ji bo vê rojiyê jî dibêjin rojî gaxan ango rojiya gaxan. Ev rojî êvara sêşemê dest pê dike û êvara îniyê bi dawî dibe. Di vê şevê de cem ango civat li malan bi pêşengiya rêber, pîr an jî derwîşan tên gerandin. Ji bo şikandina rojiyê wekî ku Misliman dibêjin fitar nayê gotin. Lê peyva rojî vekirin tê bikaranîn. Ji ber ku di baweriya Elewiyan de rojî girtin ne tenê birçîbûna rojane ye. Ev tê wê wateyê ku mirov ji hemû faktorên derve bi awayekî tevahî paqij dibe. Ev tê wateya mirina beriya mirinê. Têgeha ku herî baş vê rewşê vedibêje devvekirine. Bi awayekî tê wateya vejîna kes a beriya mirinê. Beriya mirinê mirin. Wateya wê ev e ku laşê qirêjbûye yê ku xwediyê wê têde dijî her kêlî tê terbiyekirin û ji nû ve azad dibe. Ji aliyê felsefî ve ev nêzîkatiya teorîk yek ji pergalên bingehîn ên baweriyê ye. Baş e, wateya çil rojî çi ye? Em vê jî vebêjin. Rojên gaxan ku li hin cihan di rojên cuda de tên pîrozkirin. Bigiştî çil rojin. Hejmara çil ku di baweriya Elewiya rêya heq te bi pêvajoyên ritûyelên cuda hatine pîrozkirin. Ger hûnbala xwe bidinê li vir jî derdikeve pêş. Ji ber ku di destpêka gaxan de derwêş ew çil roj giraniya ceribandinê dest pê dike. Ew azmûn bi Xizir diqede. Di merasîma gaxan Xizir û heftêmal de derwêş bi tembûra xwe kilamê heqiyê distirê û navên ocaxên pîroz bi taybetî Xizirê tînin ziman. Ji vê re jî dibêjin veng heq dayane yanî deng da heq. An jî bang li heq kir. Heman demê de yanî gazîkirina heq. Baş e, li Dêrsimê pîrozbayî çawa pêş dikeve. Em hinekî balê bikişînin ser vê derê. Di çerçeveya vê baweriyê de civaka Elewî ya Dêrsimê ku li xaka wardê derwêş dijîn hemû cejn û serdanên xwe yên di nava çerxa demsalê de bi xwezayê vegirê didin. Gaxan yek ji van e. Taybetmendiya herî girîng a gaxan parvekirina di nava civakeke komûnal de ye. Baweriya ku haye ku bi cîran, derdor, xweza, dar û agir re rizq û dewlemendiyê parve dike. Di meha gaxan de zarok serê sibehê zû şiyar dibin. Kincên xwe yên rengîn xweşik li xwe dikin û diçin diyariyan berhev dikin. Diçin ber deriyê her malekê. Silavê didin wan û diyariyên xwe distînin. Belê di gaxan de hin lîstik jî tên lîstin. Mînak lîstika xalik û fadik. Di gaxan de ciwan tên cemhev û li qadan lîstikan dilîzin. Ji wan lîstikan
هری گرینگ جی لیستکا خالق و فادکه انگو کالو و فادکه کو بناوین جدا هاتن لیستن اف لیستکن کو پیام جهرنگ جهرا زلامن کو رولا میر و جناپیر دگرن و تداین دوی لیستکه ده کالو سالا کم تمثیل دکه جوان دری بدری دگرن جدارین کو لیدخن خوارن جل و برگ و دیارین جور به جور برهف دکن اف دیاری پرانی برهمین چاندنینه ین وکی آرد، روم، فیکی، گوس، بعیف، مهوش، باستیق و هر وکی دن دما کوتی حزر کرن کو بتایبتی مالبات فقیر آنگوی خزان دروژن زوستان ده دی دمال وان ده ارزاق بقده خوارنین کو برهف کری لمالن فقیر این گند تیم براف کرن لورجی هفگرتنا با مالبات فقیر آنگو ای خزان این گند را دردکوه پیش کو بی بکوه روشکه مالبات پی بیشه آنگو پی بشکه براستی اف تفگر نزکاتیه که گلکی دلاله جوان جبر همین کو جمالان بر هف دکن خوارنین جدا ین وکی پساره زرفت سر و کوده آماده دکن و دخون دما وان حمویان دکن بساز و سترانان بدف و زرنه گووند دگرینن و کلین خوش ددومینن هر وها جنوک و گنم برهف کری هدک چه دکن و دناف کسین کو بشتاری شاهی دبنده پارو دکن هر کس جهو را دبجه گاغانا تا پیروز به گاغان شما بمبارک بو بگوتنا گاغان دیوه بمبارک بی جهو را هیوین خوش دخوازن اف همو چالاکین کو لگاغان تن لدارخستن دوی وقت چالاکین جواکا چاندنیه یا پاروکرنه یا کجبو دسر سال ده پربون و برکته و خردکرنا هفگرتنا جواکا چاندنیه وره نرخاندن بله او ججنا گاغان اکو دشوا 21 کانون ده دست پیده که حتی 13 چله دومه یاری لگوری دم سالا رومی گل کرد سالا خویانو پیروز دکه دم سالا رومی جی وکی یا میلادی سال 365 روژه تن جداهی که سرکه یا جم میلادی اوکو 13 روش لپی آ میلادی ته هکه ام وگرن سر مجاره مروواهی جنوجنیه جنوبونه که به هیوی گلکی حز دکن جنوبونه بندواری و هیوی جی زیده سال و سال وگر جی نوجنین بدمره پیکتینه کو بدمره خانو کرنا خوازای دقومن و مروف هیوین خواه به وی نوبونه و گریددن وکی هر گلی سر ساله دی چاندا کردان ده جی جهکی تایبت دگره هر سال دی شوا 13 چله ده گل کرد به شاهین جدا سر ساله پیروز دکن لگوری وی لهر گند و باجاری به هیوی و داخوازین جسالانو پیروزباهی پیکتین دی چرچوه پیروزباهین ساله ده وکی ججنا گاغان کوسگری جی به همان ری و ریبازی پیکته کوسگری چیه؟ یعنی چی جداهی آوه کوسگریه جه گاغان هیه دما کو املی دنرن هر دو جی مینا هف دی شبن هف و هر دو جی دی چاندا کردان ده دی آوه کی هم وقت پیکته گاغان دی 21 کانون ده دست پید که لی کوسگری تنه شوا 13 چله پیکته کوسگری ریو رسمه که کو جز دیروکه و جواکا کرد دی سر ساله ده پیکتیننه کو بنگاه خواه جه سردما زردشتیه دگره و حتی روژا ایرو بردوام کریه کم زیده چروکاوی و ها پیشت که دو ظلام کو یک جوان خود دخه شکل جنه یک جوان جی کوسه یعنی وک بوک و زاوا درد کفن پیش کوسه یک بیک لمالان دگره مال جی گرنم نان شکر و هر وکیدن تشتی کو جوان بقده وکی برکتا مالی یا سارانو پیشکشی کوسه و کسین لگل ویدکن وکی دگاغان ده ام دبینن کو دو کوسگری ده جی همان ری و رسم پیشت که لگوری لیستکه جنا کوسه تیرواندن شرچه ده به و پشت را جی لحفتین آشتیک پکته خلق کوسه دگرنا و خواه خوارن و خوارنه و دیاریان پیشکشی کوسه دکن
هر وها کوسه جی به همان شوایی دیاریان پیشکشی کسین مالی دکه. اف کفنا شوپی هر چی قصد جواکا مده که بوبه جی لی جعالی ناوندین چانده و هنری و هجی به ریاشانو پکتین. یا گرینگ اوه کو ام خودی لچاند هنر و باوریا خواه در کفنا شوپین خواه یه رسن یه دیروکی بپارزن. بله بینرین هجا دوی برنامه خواه مخواست گرینگیا ججنا گاغان و سرسال جواره و بیجن. ام هیویدارن کو سودوار بوبه حتی برنامه کدن افدام و حمودم یو خوش. بله بینرین هجا دوی برنامه خود ام بعثا ججنا گاغان و سالانوک. لورا نرخین جواکی کودین جیانا نتوه اکی پکتینه. دوی واریده هیمانین هری گرینگ اون. او زمان، دیروک، ارنیگاری، کفنوشوپی، عدد، باوری و جبر ویکی رحین ادنیکی ین تواهینه. او نرخین که هر ملتک دیروکا خودی پیروزباهی جشن شاهی و ریتوالین دن این کو دیجیانا جواکی ده تین خویا کرن هنه به تایبتی جی نرخین چاندی گین کو کردین علاوی حود دن به هورگولی زندی بهیلن هجایی و کلین و لکلینه علاویتی و به تایبتی جی باوری ریا حق ریخستنک جواکی یا آریانیه کو ج سردما نولتیکی وته ج آلیه جواکا چاندنیه و حاتی آفراندن و لسر اکسنک مروف خوزایه حاتی پیشخستن. بوین بابسته کردین علاوی همو ججنین خواه یین اولی به زمان خواه یه زکماکی پیشخستن. یک جوان جی ججنا گاغانه. بله هر چقاس ایرو پرانیا وان ججن و روژن تایبت جبیر بوبن جی خزر نوروز و یین هیجی دجین هنه. وکی دن جی نرخین چاندی یین کو جواکا بچاندنیه را مجول و حتی ایرو پیروزیا خواه پاراستیه گاغان و هفتمالن. دورده امی حول بدن کو درباره گاغان ده هن آگایان پارو بکن. بله گرینگیا گاغانه چیه؟ چاها پیشکتیه امی ویه که دوی برنامه خوده و بیجن. گاغان ده 21 کانون ده دست پیدکه. شوا کو 21 کانونه به 22 کانون و گرید ده شوا هری دریش آسالیه. ده همان دمه ده جوه شویره شوا یلدا شفچله جی تیگوتن. به تایبتی شوا یلدای جی ججنا هری کفنار آکردانه. و خودی جه که گرینگه کو وکی شفچله شوا مهر آنجی شف مهر شوا روژوگره شوا روناهیه شوا زاینا تاو و روناهیه شوا میترای جی تیزانین. اف شف دست پیکا سالا نویه به وی شوه سالک به داوید به و سالک نو دست پیدکه. بله اف ججنا کفنشوب آگاغان به ناو جدا جی تیزانین. به ناو آشما گاغان، مها گاغان، کال گاغان جی تیناس کرن. دباوری ریا حق ده کو خلق داوی آچاندا آریان کو مزپوتامیا جورین پیش کتیه هیجی گلک نرخین کفنار این دوی ججنه ده به هفه گریداینه نشانه یا و یکیه کو دیروکا گلک کرد چقاسی کوره. اف باوریه نرخین اتنیکی ین وها ریا حق هیمانین هری بنگهین این کو باوریه جول و باوریه دن جدا دکن. بله کوکا پیوا گاغان جکوته ام هنیکی ویجی و بیجن. لگوری اتمولوژیا گالری پیو خودی گلک واته و پیناسیانه. کوکا وان همو پیناسیان گایه. گاغان تی واته ستوی گا آنجی قلوچه گا. دباورین کفنار این مزپوتامیایی ده تی گوتن کو دنیا لسر ستوی گا آنجی قلوچه گایه. ده 21 کانونه ده گاه دلرزه انگو خود هجینه. دنیا جی جتارتیه درباسی روناهیه دبه. اف جی تفگرکه دمسالیه. گا دیسا دیروکا کفنار ده یک جه گرینگ ترین رمزا ازمانه. کوکا پیوا گاغان آنگو گا
bi manaya boğe yani gaye û paşkira wê gan lêkereke ku rengdêrekê dide navdêrê. Gayê ku tê texmînkirin bi qasî 4500 sal berê hatî kedîkirin di cotkariyê de risteke serekelîstiye. Ji ber vê yekê cejna gaxan wekî rêzgirtineke ji bo gayê ku di dawiya demsala rakirina hilberîn û bermahiyan de ku zivistan tê û diçe bêhnvedanê. Lewre di nava civaka Mezopotamyayê de ga gelekî girîng e. Ga di heman demê de di baweriya Elewiyên Dêrsimê de ji bo cotkariyê sewalekî gelekî girîng û binirx e. Bi taybetî dema bihar tê bal û eleqeyeke mezin dibîne. Bi duayan tê xemilandin û tê têrkirin. Li Mezopotamyaya jorîn yekem xebatên çandiniyê yên ku li Zagrosan hatin kirin biga bûn. Bi vê münasebetê Sumeriyên ku li Mezopotamyaya jorîn li nava Farsê bicih bûne ji vê civaka çandiniyê ya li Zagrosan re dibêje ar, arî, aryan. Ji xeynî remza ga ji demên kevnar de ga yek ji sewalên herî bi qîmet ê civaka çandiniyê ye. Di navbera cotkar û zeviya wî de yekan e navbênkar e. Mînak di baweriya Zerduştî de pir pîroz e. Zerduşt ew cotkar bi qenciyê re wekhev dibîne. Li gorî wî qencî xezîneya herî bi qîmet a cotkaran e. Ew diyar dike ku oldariya rastîn tê wateya hilberînê. Yekan e navgîna hilberînê ya wê demê ew berhema ku ji zeviya bi ga dihat çandin û ew hilberîn bû ku bi saya ga pêk dihat. Belê rûtuyelên gaxan ên civakî çi ne? Em hinekî jî li ser vê rawestin. Di heman demê de gaxan ku ji bo mîtra yanî xwedayê ronahiyê wekî cejnekê jî tê dîtin. Di hefteya dawî ya ma kanûnê ango 21 kanûnê de sê rojan rojî tê girtin. Ji bo vê rojiyê jî dibêjin rojî gaxan ango rojiya gaxan. Ev rojî êvara sêşemê dest pê dike û êvara îniyê bi dawî dibe. Di vê şevê de cem ango civat li malan bi pêşengiya rêber, pîr an jî derwîşan tên gerandin. Ji bo şikandina rojiyê wekî ku Misliman dibêjin fitar nayê gotin. Lê peyva rojî vekirin tê bikaranîn. Ji ber ku di baweriya Elewiyan de rojî girtin ne tenê birçîbûna rojane ye. Ev tê wê wateyê ku mirov ji hemû faktorên derve bi awayekî tevahî paqij dibe. Ev tê wateya mirina beriya mirinê. Têgeha ku herî baş vê rewşê vedibêje devekirine. Bi awayekî tê wateya vejîna kes a beriya mirinê. Beriya mirinê mirin. Wateya wê ev e ku laşê qirêj bûye yê ku xwediyê wê têde dijî her kêlî tê terbiyekirin û ji nû ve azad dibe. Ji aliyê felsefî ve ev nêzîkatiya teorîk yek ji pergalên bingehîn ên baweriyê ye. Baş e, wateya çil rojî çi ye? Em vê jî vebêjin. Rojên gaxan ku li hin cihan di rojên cuda de tên pîrozkirin. Bigiştî çil rojin. Hejmara çil ku di baweriya Elewiya rêya heq de bi pêvajoyên ritûyelên cuda hatine pîrozkirin. Ger hûn bala xwe bidinê li vir jî derdikeve pêş. Ji ber ku di destpêka gaxan de derwêş ew çil roj giraniya ceribandinê dest pê dike. Ew azmûn bi Xizir diqede. Di merasîma gaxan Xizir û heftêmal de derwêş bi tembûra xwe kilamê heqiyê distirê û navên ocaxên pîroz bi taybetî Xizirê tînin ziman. Ji vê re jî dibêjin veng heq dayane yanî deng da heq an jî bang li heq kir. Heman demê de yanî gazîkirina heq. Baş e, li Dêrsimê pîrozbayî çawa pêş dikeve. Em hinekî balê bikişînin ser vê derê. Di çerçeveya vê baweriyê de
civaka Elewî ya Dêrsimê ku li xaka Wardê Derwêş dijîn hemû cejn û serdanên xwe yên di nava çerxa demsalê de bi xwezayê vegirê didin. Gaxan yek ji van e. Taybetmendiya herî girîng a gaxan parvekirina di nava civakeke komûnal de ye. Baweriye ku haye ku bi cîran, derdor, xweza, dar û agir re rizq û dewlemendiyê parve dike. Di meha gaxan de zarok serê sibehê zû şiyar dibin. Kincên xwe yên rengîn xweşik li xwe dikin û diçin diyariyan berhev dikin. Diçin ber deriyê her malekê silavê didin wan û diyariyên xwe distînin. Belê di gaxan de hin lîstik jî tên lîstin. Mînak lîstika xalik û fadik. Di gaxan de ciwan tên cemhev û li qadan lîstikan dilîzin. Ji wan lîstikan a herî girîng jî lîstika xalik û fadik e. Ango, kalo û fadik e ku bi navên cuda hatine lîstin. Ev lîstikin ku peyamê cihêreng ji hêra zilamên ku rola mêr û jina pîr digirin ve têdayîn. Di vê lîstikê de kalo sala kevn temsîl dike. Ciwan derî bi derî digerin. Ji deriyên ku lê dixin xwarin, cil û berg û diyariyên cûr be cûr berhev dikin. Ev diyarî piranî berhemên çandiniyê ne. Yên wekî ard, rûm, fêkî, gûs, bihîv, mehûş, pastêq û her wekî din. Dema ku tê hezirkirin ku bi taybetî malbatên feqîr, angoyê xizan, di rojên zivistanê de dê di malên wan de erzaq biqede, xwarinên ku berhevkirî li malên feqîr ên gund tên belavkirin. Li vir jî hevgirtina bi malbatên feqîr, angoyê xizan ên gund re derdikeve pêş ku bêyî bikeve rewşeke malbat pê bêêşe. Ango pê bişkê. Bi rastî ev tevger nêzîkatiyeke gelekî delal e. Ciwan ji ber hemên ku ji malan berhev dikin, xwarinên cuda yên wekî pesare, zirfet, sir û kode amade dikin û dixwin. Dema van hemûyan dikin bi saz û stranan, bi def û zirnê govendê digerînin û kêliyên xweş didomînin. Her wiha jinok û genimê berhevkirî hedik çêdikin û di nav kesên ku beşdarî şahiyê dibin de parve dikin. Her kes ji hev re dibêje gaxana te pîroz bi. Gaxanê çima bimbarek bo. Bi gotina gaxan dê we bimbarek bî. Ji hev re hêviyên xweş dixwazin. Ev hemû çalakiyên ku li gaxan tên li darxistin divê wek çalakiyên civaka çandiniyê ya parvekirinê ya ku ji bo di ser salê de pirbûn û bereketê û xurtkirina hevgirtina civaka çandiniyê ye were nirxandin. Belê ew cejna gaxan a ku di şeva 21 Kanûnê de dest pê dike heta 13 çileyê didome. Yarî li gorî demsala Romî gelê Kurd sala xwe ya nû pîroz dike. Demsala Romî jî wekî ya mîladî sal 365 roj e. Tenê cudahiyeke sereke ya ji mîladî ew e ku 13 roj li pê a mîladî tê. Heke em vegerin ser mijarê. Mirovahî ji nûjeniyê ji nûbûneke bi hêvî gelekî hez dikin. Ji nûbûnê bendawarî û hêvî jî zêde ye. Sal û salveger jî nûjeniyên bi demê re pêk têne ku bi demê re xwe nûkirina xwezayê diqewimin û mirov hêviyên xwe bi vê nûbûnê ve girê didin. Wekî her gelê serê salê di çanda Kurdan de jî cihekî taybet digire. Her sal di şeva 13 çile de gelê Kurd bi şahiyên cuda serê salê pîroz dikin. Li gorî wê li her gund û bajarî bi hêvî û daxwazên ji sala nû pîrozbahî pêk tên. Di çerçeveya pîrozbahiyên salê de wekî cejna gaxan kosegerî jî bi heman rê û rêbazî pêk tê. Kosegerî çi ye? Yani çi cudahiya vê kosegeriyê ji gaxan heye? Dema ku em lê dinerin her du jî mîna hev dişibin hev û her du jî di çanda Kurdan de di awayekî hemwaxt pêk tê. Gaxan di 21 Kanûn de dest pê dike lê kosegerî tenê şeva 13 çileyê pêk tê. Kosegerî rê û resmeke ku ji dîrokê ve civaka Kurd di ser salê de pêk tînine ku bingeha xwe
ji serdema zerdüştiye digre û heta roja îro berdewam kiriye. Kêm zêde çîroka wê wiha pêş dikeve. Du zilam ku yek ji wan xwe dixe şiklê jinê, yek ji wan jî kose ye. Yani wek bûk û zava derdikevin pêş. Kose yek bi yek li malan digere. Mal jî gernim, nan, şekir û her wekî din tiştê ku ji wan biqede wekî bereketa malê ya salan û pêşkêşî kose û kesên li gel wî dikin. Wekî di gaxan de em dibînin ku di kosegeriyê de jî heman rê û resm pêş dikeve. Li gorî lîstikê jina kose tê revandin. Şer çêdibe û pişt re jî li heftên aştiyek pêk tê. Xelk kose digirin nava xwe, xwarin û vexwarinê û diyariyan pêşkêşî kose dikin. Her wiha kose jî bi heman şêwayî diyariyan pêşkêşî kesên malê dikin. Ev kevneşopî her çi qas di civaka me de kêm bûbe jî lê ji aliyê navendên çandê û hunerê ve hê jî bi rêya şano pêk tên. Ya girîng ew e ku em xwedî li çand, huner û baweriya xwe derkevin. Kevneşopiyên xwe yên resen yên dîrokî biparêzin. Bilê bînerin hêja. Di vê bernameya xwe de me xwest girîngiya cejna gaxan û sersalê ji we re vebêjin. Em hêvîdarin ku sûdwar bûbe heta bernameyeke din ev dem û hemû demê xweş be. Belê bînerin hêja. Di vê bernameya xwe de em ê behsa cejna gaxan û salan nû bikin. Lewra nirxên civakî kodên jiyana netewekî pêk tîne. Di vî warî de hêmanên herî girîng ev in. Ew ziman, dîrok, ernîgarî, kevneşopî, edet, bawerî û ji ber vê yekê rihên etnîkî yên tevahî ne. Ev nirxên ku her miletek di dîroka xwe de xwedî pîrozbahî, cejn, şahî û ritwelên din ên ku di jiyana civakî de têne xuyakirin hene. Bi taybetî jî nirxên çandî yên ku Kurdên Elewî hew didin bi hûrgulî zindî bihêlin, hêjayî vekolîn û lêkolînê ne. Elewîtî û bi taybetî jî baweriya rêya heq rêxistineke civakî ya aryaniyê ku ji serdema neolîtîkê ve tê. Ji aliyê civaka çandiniyê ve hatiye afirandin û li ser ekseneke mirov xwezayê hatiye pêşxistin. Bi vê mabestê Kurdên Elewî hemû cejnên xwe yên olî bi zimanên xwe yê zikmakî pêşxistin. Yek ji wan jî cejna gaxan e. Belê her çi qas îro piraniya van cejn û rojên taybet ji bîr bûbin jî Xizir, Newroz û yên hê jî dijîn hene. Wekî din jî nirxên çandî yên ku ji civaka bi çandiniyê re mijûl û heta îro pîroziya xwe parastiye, gaxan û heftemalin. Di vir de em ê hewl bidin ku derbarê gaxan de hin agayan parve bikin. Belê girîngiya gaxanê çi ye? Çawa pêşketiye em ê vê yekê di vê bernameya xwe de vebêjin. Gaxan di 21 kanûnê de dest pê dike. Şeva ku 21 kanûnê bi 22 kanûnê vegirê dide, şeva herî dirêj a salê ye. Di heman demê de ji vê şevê re şeva yelda, şevçile jî tê gotin. Bi taybetî şeva yeldayê jî cejna herî kevnar a Kurdan e. û xwedî cihekî girîng e ku wekî şevçile, şeva mihr, an jî şevmehr, şeva rojvegerê, şeva ronahiyê, şeva zayîna tav û ronahiyê, şeva mîtrayê jî tê zanîn. Ev şev destpêka sala nû ye. Bi vê şevê saleke bi dawî dibe û saleke nû dest pê dike. Belê ev cejna kevneşop a gaxan bi navê cuda jî tê zanîn. Bi navê aşma gaxan, meha gaxan, kalgaxan jî tê naskirin. Di baweriya rêya heq de ku xeleka dawî a çanda aryan ku li Mezopotamya jorîn pêş ketiye, hê jî gelek nirxên kevnar ên di vê cejnê de bi heve girêdayîne nîşaneya wê yekê ye ku dîroka gelê Kurd çi qasî kûr e. Ev baweriye nirxên etnîkî yên wiha
ریا حق همان هری بنگهین این کو باوری جول و باوری دن جدا دکن. بله کوکا پیوا گاغان جکوته ام هنکی ویجی و بیجن. لگوری اتمولوژیا گلری پیو خودی گلک واته و پیناسیانه. کوکا وان همو پیناسیان گایه. گاغان تی واته ستوی گا آنجی قلوچه گا. دباورین کفنار این مزاپوتامیایی ده تی گوتن کو دنیا لسر ستوی گا آنجی قلوچه گایه. دبیستویه که کانونه ده گاه دلرزه انگو خود هجینه. دنیا جی جتارتیه درباسی روناهیه دبه. اف جی تفگره که دمسالیه. گا دیسا دیروکا کفنار ده یک جه گرینگ ترین رمزا ازمانه. کوکا پیوا گاغان انگو گا به معنی بوغه یعنی گایه. او پاشکراوی غان لیکره که کو رنگ دیره که دده نافدیره. گای کوته تخمین کرن بقاسی 4500 سال بره هاتی کدی کرن ده جوتکاریه ده رسکه سرکلیستیه. جبرویه که ججنا گاغان وکی ریزگرتنه که جبو گایه کو ده داویه دمسالا را کرنا هلبرین و برماهیان ده کو زوستانته و دچه بین ودانه. لوره دنوا جواکا مزاپوتامیای ده گا گلکی گرینگه. گا ده همان دمه ده ده باوری علویین دیرسمه ده جبو جوتکاریه سوالکی گلکی گرینگ و بنرخه. بطبیعتی دما بهارتی بال و علاقه که مزن دبینه. بدو آیان تی خملاندن و تی تیر کرن. لی مزاپوتامیای جورین یکم خباتین چاندنیه ینکو لزاگروسان هاتن کرن بگابون. بوی مناسبتی سومرین کو لی مزاپوتامیای جورین لکنداوا فارسی بجیه بونه جوی جواکا چاندنیه یا لزاگروسان را دبیجه آری آریان. جخینی رمزا گا جه دمین کفنار ده گا یک جه سوالین هری بقیمت جواکا چاندنیه. دنابرا جوتکار و زویاوی ده یکانه نابینکاره. مینک دباوریا زردشتی ده پر پیروزه. زردشت او جوتکار بقنجی ره و کف دبینه. لگوری وی قنجی خزینه هری بقیمت آجوتکارانه. او دیار دکه کو اولداریا راستین تیواتیا هلبرینه. یکانه نافگینا هلبرینه یاوی دمه او برهما کو جزویا بگا دهات چاندن او هلبرین بکو بسایا گا پیک دهات. بله روتوالین گاغان این جواکی چنه؟ امن اکیجی بسروی راوستن. ده همان دمه ده گاغان کج بو میترا یعنی خدای روناهیه وکی ججنه کیجی تدیتن. ده هفته داوی یا ما قانون آنگو 21 قانون ده سه روزان روزی تگرتن. جبو و روزی جی دبیجن روزی گاغان آنگو روزی گاغان. اف روزی ایوارا سهشنبه دست پیدا که او ایوارا اینیه بداوی دبه. دوی شبه ده جم آنگو جوات لمالان به پیشنگی ریبر پیر آنجی درویشان تنگراندن. جبو شکاندن روزیه وکی کو مسلمان دبیجن فتار نای گوتن. لی پیوا روزی وکرن تبکارانین. جبر کو دباوری علویان ده روزی گرتن نتنه برچیبونا روزانه. افتی وی واته کو مروف جحمو فاکتورین در و با اوای کی تباهی پاکش دبه. افتی واته مرنا بریا مرنه. تیگا کو هری باش فی روشه و دبیجه دوکرنه. با اوای کی تی واته و جینا کس بریا مرنه. بریا مرنه مرن. واته او کو لاشه قریش بویه یکو خودیه و تیدا دجی هر کلی تب تربیه کرن و جنوب آزاد به جعالی فلسفی و او نزکاتیا تئوریک یک جه پرگالین بنگهین این باوریه باشه. واته چل روژی چیه؟ ام بیجی و بیجن روژین گاغان کو لهن جهان ده روژین جدا ده تین پیروز کرن. بگشتی چل روژن هجمارا چل کو
di baweriya Elewiya rêya heq de bi pêvajoyên ritwalên cuda hatine pîrozkirin. Ger hûn bala xwe bidinê li vir jî derdikeve pêş. Ji ber ku di destpêka gaxan de derwêş ew çil roj giraniya ceribandinê dest pê dike. Ew azmûn bi Xizir diqede. Di merasîma gaxan Xizir û Heftêmal de derwêş bi tembûra xwe kilamê heqiyê distirê û navên ocaxên pîroz bi taybetî Xizirê tînin ziman. Ji vê re jî dibêjin veng heq dayane, yanî deng da heq, an jî bang li heq kir. Heman demê de yanî gazîkirina heq. Baş e, li Dêrsimê pîrozbayî çawa pêş dikeve. Em hinekî balê bikişînin ser vê derê. Di çarçoveya vê baweriyê de civaka Elewî ya Dêrsimê ku li xaka wardê derwêş dijîn hemû cejn û serdanên xwe yên di nava çerxa demsalê de bi xwezayê vegirê didin. Gaxan yek ji van e. Taybetmendiya herî girîng a gaxan parvekirina di nava civakeke komûnal de ye. Baweriya ku haye ku bi cîran, derdor, xweza, dar û agir re rizq û dewlemendiyê parve dike. Di meha gaxan de zarok serê sibehê zû şiyar dibin. Kincên xwe yên rengîn xweşik li xwe dikin û diçin diyariyan berhev dikin. Diçin ber deriyê her malekê silavê didin wan û diyariyên xwe distînin. Belê di gaxan de hin lîstik jî tên lîstin. Mînak lîstika xalik û fadik. Di gaxan de ji wan tên cemhev û li qadan lîstikan dilîzin. Ji wan lîstikan a herî girîng jî lîstika xalik û fadik e. Ango, kalo û fadik e ku bi navên cuda hatine lîstin. Ev lîstikin ku peyamê cihêreng ji hêra zilamên ku rola mêr û jina pîr digirin ve têdayîn. Di vê lîstikê de kalo sala kevn temsîl dike. Ji wan derî bi derî digerin. Ji deriyên ku lê dixin xwarin, cil û berg û diyariyên cûr be cûr berhev dikin. Ev diyarî piranî berhemên çandiniyê ne. Yên wekî ard, rûm, fêkî, gûs, bihîv, mehûş, pastêq û her wekî din. Dema ku tê hezirkirin ku bi taybetî malbatên feqîr angoyê xizan di rojên zivistanê de dê di malên wan de erzaq biqede, xwarinên ku berhevkirî li malên feqîr ên gund tên belavkirin. Li vir jî hevgirtina bi malbatên feqîr angoyê xizan ên gund re derdikeve pêş ku bêyî bikeve rewşeke malbat pê bêêşe. Ango pê bişkê. Bi rastî ev tevger nêzîkatiyeke gelekî delal e. Ciwan ji ber hemên ku ji malan berhev dikin, xwarinên cuda yên wekî pesare, zirfet, sir û kode amade dikin û dixwin. Dema van hemûyan dikin bi saz û stranan, bi def û zirnê govendê digerînin û kêliyên xweş didomînin. Her wiha jinok û genimê berhevkirî hedik çêdikin û di nav kesên ku beşdarî şahiyê dibin de parve dikin. Her kes ji hev re dibêje gaxana te pîroz bi, gaxanê çima bimbarek bo. Bi gotina gaxan dê we bimbarek bî. Ji hev re hêviyên xweş dixwazin. Ev hemû çalakiyên ku li gaxan tên li darxistin divê wek çalakiyên civaka çandiniyê ya parvekirinê ya ku ji bo di ser salê de pirbûn û bereketê û xurtkirina hevgirtina civaka çandiniyê ye were nirxandin. Belê ew cejna gaxan a ku di şeva 21 Kanûnê de dest pê dike heta 13 çileyê didome. Yarî li gorî demsala Romî gelê Kurd sala xwe ya nû pîroz dike. Demsala Romî jî wekî ya mîladî sal 365 roj e. Tenê cudahiyeke sereke ya ji mîladî ew e ku 13 roj li pê a mîladî tê. Heke em vegerin ser mijarê. Mirovahî ji nûjeniyê ji nûbûneke bi hêvî gelekî hez dikin. Ji nûbûnê bendawarî û hêvî jî zêde ye. Sal û salveger jî nûjeniyên bi demê re pêk têne ku bi demê re xwe nûkirina xwezayê diqewimin û mirov hêviyên xwe bi vê nûbûnê ve girê didin. Wekî her gelî serê salê di çanda Kurdan de jî cihekî taybet digire.
her sal di şeva 13 çile de gelê Kurd bi şahiyên cuda serê salê pîroz dikin. Li gorî wê li her gund û bajarî bi hêvî û daxwazên ji sala nû pîrozbahî pêk tên. Di çerçeveya pîrozbahiyên salê de wekî cejna gaxan kosegerî jî bi heman rê û rêbazî pêk tê. Kosegerî çi ye? Yani çi cudahiya vê kosegeriyê ji gaxan heye? Dema ku em lê dinerin her du jî mîna hev, dişibin hev û her du jî di çanda Kurdan de di awayekî hemwaxt pêk tê. Gaxan di 21 kanûn de dest pê dike lê kosegerî tenê şewa 13 çileyê pêk tê. Kosegerî rê û resmeke ku ji dîrokê ve civaka Kurd di sersalê de pêk tînine ku bilgeha xwe ji serdema zerdüştiyê digire û heta roja îro berdewam kiriye. Kêm zêde çîroka wê wiha pêş dikeve. Du zilam ku yek ji wan xwe dixe şiklê jinê, yek ji wan jî kose ye. Yani wek bûk û zava derdikevin pêş. Kose yek bi yek li malan digere. Mal jî gernim, nan, şekir û her wekî din tiştê ku ji wan biqede wekî bereketa malê ya sala nû pêşkêşî kose û kesên li gel wî dikin. Wekî di gaxan de em dibînin ku di kosegeriyê de jî heman rê û resm pêş dikeve. Li gorî lîstikê jina kose tê revandin. Şer çêdibe û pişt re jî li hev tên aştiyek pêk tê. Xelk kose digirin nava xwe, xwarin û vexwarinê û diyariyan pêşkêşî kose dikin. Her wiha kose jî bi heman şêwayî diyariyan pêşkêşî kesên malê dike. Ev kevneşopî her çi qas di civaka me de kêm bûbe jî lê ji aliyê navendên çandê û hunerê ve hê jî bi rêya şano pêk tên. Ya girîng ew e ku em xwedî li çand, huner û baweriya xwe derkevin. Kevneşopiyên xwe yên resen yên dîrokî biparêzin. Bilê bînerin hêja. Di vê bernameya xwe de me xwest girîngiya cejna gaxan û sersalê ji we re vebêjin. Em hêvîdarin ku sûdwar bûbe heta bernameyeke din ev dem û hemû demê xweş be. Belê bînerin hêja. Di vê bernameya xwe de em ê behsa cejna gaxan û sala nû bikin. Lewra nirxên civakî kodên jiyana netewekî pêk tînin. Di vî warî de hêmanên herî girîng ev in. Ew ziman, dîrok, ernîgarî, kevneşopî, edet, bawerî û ji ber vê yekê rihên etnîkî yên tevahî ne. Ev nirxên ku her miletek di dîroka xwe de xwedî pîrozbahî, cejn, şahî û ritüelên din ên ku di jiyana civakî de têne xuyakirin hene. Bi taybetî jî nirxên çandî yên ku Kurdên Elewî hewl didin bi hûrgulî zindî bihêlin, hêjayî vekolîn û lêkolînê ne. Elewîtî û bi taybetî jî baweriya rêya heq rêxistineke civakî ya aryeniyê ku ji serdema neolîtîkê ve tê. Ji aliyê civaka çandiniyê ve hatiye afirandin û li ser ekseneke mirov xwezayê hatiye pêşxistin. Bi vê mabestê Kurdên Elewî hemû cejnên xwe yên olî bi zimanên xwe yê zikmakî pêşxistin. Yek ji wan jî cejna gaxan e. Belê her çi qas îro piraniya van cejn û rojên taybet ji bîr bûbin jî Xizir, Newroz û yên hê jî dijîn hene. Wekî din jî nirxên çandî yên ku ji civaka bi çandiniyê re mijûl û heta îro pîroziya xwe parastiye, gaxan û heftemalin. Di vir de em ê hewl bidin ku derbarê gaxan de hin agayan parve bikin. Belê girîngiya gaxanê çi ye? Çawa pêşketiye em ê vê yekê di vê bernameya xwe de vebêjin. Gaxan di 21 kanûnê de dest pê dike. Şeva ku 21 kanûnê bi 22 kanûnê vegirê dide şeva herî dirêj a salê ye. Di heman demê de ji vê şevê re şeva yelda, şevçile jî tê gotin. Bi taybetî şeva yeldayê jî cejna herî kevnar a Kurdan e. û xwedî cihekî girîng e ku
وەکی شەفچلە شەوا مهر ئانجی شەف مهر شەوا ڕۆژڤەگەرێ شەوا ڕۆناهiyê şeva zayîna tav û ronahiyê şeva mîtrayê jî têzanîn. Ev şev destpêka sala nû ye. Bi vê şevê saleke bi dawî dibe û saleke nû dest pê dike. Belê ev cejna kevneşop